Yebo, asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi 326 Express. I am a man aged 43. I work at a local company and things have been going well for me per company apa. I have worked there for more than 5 years, and last month a colleague above me akadzingwa basa for fraud, and that position was given to me. This former colleague of mine akatopinzwa pabasa apa na HR because they are related. This job came with its benefits, including a car. And my hot topic is, from the time yandakapiwa motai, the first 2 days ndaimuka yakamomoterwa nenyuchi. And on the third day, when I was cleaning it, ndakaona pasi peseat ra driver pane musoro wehuku wakamonerwa shinda dzered netuchira tweblack. My wife is very spiritual, and she said she'll take the car to a prophet wekuchechi kwavo who prayed for it. After those incidents, I've never driven the car to work because I feel very uncomfortable doing so. And now, the HR is asking me why I am not using the car. And he has been asking, kuti ndinoida ere kana kuti handide. Vedare, I am not too spiritual, but zvandakaona zvakandibvundutsa. And now I worry why the HR is asking me why I'm not using the car. Should I tell him the reason why I'm not driving the car? Kana kuti ndisiye basa racho altogether. Is it worth it losing my job for all this? Your hot topic here namhlanje. No, how do you lose your job? Why is he going there? Why is he going there? Kutinda kuno lusa basa. Of course, like panda pataona zenyuchi, you know, I'm thinking it's spiritual as well. Since munhu yakata basa rekudzingwa andikunzwisa. The HR can ask for two things, and that's where the hot topic is. Yeah. The HR can ask kuti munhu watikapa motikari ko mota yacho auidere zviri general. Kana kuti HR vatori nehama yavo pachinhu ichi handitika. Yeah. That's true. Vari kuti munhu wekasa akaonera chi game here haasi kuita sei haasi kudrive mota. Yeah. Now I want to understand the implications of not driving that car to work, because HR haakwanisi kungomuudza nyaya yacho, because munhu akadzingwa haangamudzi ndakaona akamusoro kane tuchira because ihama yake. And you would not know how the HR would be offended. Right. There's that as well. And it's part of his hot topic, because now even I understand his question. Kanaona zvinhu zvakadaro tiona pabasa pacho unogara sei? Panoshandika sei? Aine ndinoshanda hangu ndoshando ndofira muluzi. Because what is that? Ndikase basa. Sakile, you can't just leave. You can't just say I'm leaving a job unless you've got other job prospects. You get it? I hear you. But to say ndawana mota yakamomoterwa ndongorega driver motikari yacho, but I also then want to understand the implications of not driving, because kana HR vakudzinge vakutondibvunza kuti kumotikari yacho auswi driver sei. Yeah, and I had a similar issue. Office yaisa shandika, I had to put salt yemagodo, so maybe akaisawo salt yemagodo mumotikari zvinoshanda or driver, but motikari manje iri very 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 tricky. Same as an office. What do you think, Sakile, before we open like this? Like you're saying, kuti mota iri very tricky. He can drive the car and then vaita accident in the car. Yeah. Now you don't know kuti yakonzereswa nezvinhu zviya zvandanchiona kana kuti it just happened. And there's a reason why those things were in that car. And that's the reason that also you need to find out kuti is it munhu uyo akasiya basa aitrawo kuzviprotect here kana kuti now it's someone who's also at the job, maybe atomuisira zvinhu izvozvo. Anzi must go and park the car kubasa ovaudza I need another car, period. Vanokubvunza kuti sei uri kunidha imwe motikari car anditika cause anzi haashandi mumota. And this one says ngasiye basa nganzwe naprofet wemukadzi kuti zviri sei pamota apo, onzwawo kupamwe maprofita ozoona way forward, because anogona kusiya nyemba. Also HR ngavaudze kuti ndichiri mushok ndakapotsa ndaita accident pandaidriver motikari, so ndakamboisa on the side just for a while. Okay, so we're helping out a brother. You let us know. 0772162651. If you just joined us, wotsotso yanasi mwemfesa aka promote kwa kubasa, but aka promote kwa after mumwe munhu angari hama ya HR akadzingwa on fraud charges.
Now motikari first 2 days yakamuka yakamomotwerwa ne what's the insect? Nyuchi. Nyuchi. And then akutozoita cleaning apa he's been having nightmares, and then akuta cleaning akuzona mune kamsoro kehuku kakamonererwa zvinhu zviri funny, and he's not driving the car. Now the HR is asking, why are you not coming to work with the particular car? And also he's thinking, couldn't did he say fair? 0772162651.